kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Kita cari mainan aja yuk teman-teman. Kita cari mainan yuk. Wih. Apa itu teman-teman? Wih, topeng ondel-ondel nyangkut di pohon teman-teman. Lihat. Wah, lucu sekali teman-teman. Wow, lucu sekali. Topeng ondel-ondel. Wih, kita kumpulin aja ya teman-teman. Kita kumpulin sini teman-teman. Oh no. Wih, kita cari lagi yuk. Cari lagi teman-teman. Wih, ada boneka Squid Game. Ada boneka Squid Game teman-teman. Wah, boneka Squid Game, lihat. Wih, boneka Squid Game. Kita ambil aja ya teman-teman. Wih, mantep nih. Ada 2. Wah, boneka Squid Game. Wih, apalagi teman-teman ya. Wih, ada topeng ondel-ondel juga teman-teman. Lihat. Wow, topeng ondel-ondel. Wih, keren teman-teman. Wah, topeng ondel-ondel. Apalagi teman-teman ya. Wih. Boneka Upin Ipin. Wah, nyangkut lagi. Wih, boneka Upin Ipin teman-teman. Wih, boneka Upin Ipin. Wih, kita kumpulin aja sini. Wih, ada ondel-ondel ibu juga teman-teman. Wah, ondel-ondel ibu. Wih. Upin Ipin lagi teman-teman. Lihat. Upin Ipin nyangkut di pohon. Wow. Upin Ipin kok nyangkut di pohon ya? Wih, keren teman-teman. Kita kumpulin aja di sini mainannya. Wih. Apalagi teman-teman ya? Kita cari yuk. Wih, apa itu teman-teman? Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Lihat. Wah, sedang apa kau di sini boneka Squid Game? Wih, mantep nih teman-teman. Lihat. Wow. Kita kumpulin aja sih ini teman-teman ya. Mainannya. Wah, banyak nih teman-teman. Mainannya banyak sekali. Wih. Oke teman-teman, udah dulu ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya. Dah.